thlir tu te chibai ule du sakna nena kan channel hinlo thlir thina wangin kan lome Donald Trump Dinhmun hmasawn zel thu kan Mizo te zinga ti sa le thlarawa kan pa Dr. PC Biaksiama ngai nom tak mai na ron ziaka tha kan ti ema wangin le kan Mizo mi puiten US tual chung politics kan tuipuya kan ta ang hiala kan thlir ve reng thina wangin Dr. Biaksiama thuzia hi in nga na mangin US tual chung politics in lumlet mek khu ilo thlir ho le teng umyang sani somparuka US president atana a campaign laya Democrat sovin FBI tenena tang kopa Donald Trump campaign anlo en thlak ruk thu chu highland to ni in tuna hen Democrat ho chu namen lovamol phovin an om chhota a Russia sarkar puina tling thei chawani tia fin fia tura investigation how tak ber manga kum ni zet trama anan chai boy nuwa khan thiam lo na nei lo ti puana ni le a thu boy siam sak tu te khan ti suala nei lo ti hereng chungin thu boy an siam sak mai ani ti hai chu ani le ta ni Federal Investigation Bureau FBI me point trama chu ti chiat tuma an lo be na satzia tunlai hian an director hovin anin hai mol pho hle ni hi investigator ho kha tuna chuan trama lamin an investigate let ve ta thunga du se chuan zela an khung thei hial ome zang khwa abung bu ve ta ni diglo taka trama chunga liberal democrats ho thil ti chu America mi pui nol pui ngoi renga lo thlir reng tu te khuan in than huna vote zok tur an ti tlu thup to mai ni Black Lives Matter buaina mi hang pakhat police officer in ati hlumpal chu rem changa manga America ram pumatram dozonga buaina siama sarkar in le office te hala mi dor roka in pong nek na rap thak tak mai khen tu te kha a phena Democrat Party ho tu te lo fui por vek sum le pa lo pui bom tu le trama sarkar anti boi don phot chuan thil ti chiat boi kha an thu pui berania chutiang tual chung boina chuan opposition lam state apiang an boi zuala in rock na le in tha na atipun lun bi kani boina siam tu te kha trama ep2 state governor ten an thel du lova chet hei lovin police nung an khir boxia atuar na sabera an tangta ani diktakin chung boina siam tu te chu politician bolhlo tak te fui por le an politics khela phuan chuak mai an ni ti achiang ta boka heng tual chung boina awanga covid thrileng apun luna wangen trama chu an mo pu viau na a America mi pui ngoi renga thudik le diklo thlir tu te khuan tunge dik zoka tunge ram mangai zoka tunge an vote don ti an hai to lovani in than huna vote mangin an du zok chu an thlang mai dona he video kan siama tanga chiara thani le achan ve November ni thum sang ni le som ni hi anin thlan ni tur chu ni hi Biden le Kamala ite tangkop chanchin kan renwal to anga America president in thlanna boruak a hot chhotan ta viau maya ep2 telama an candidate Joe Biden a chuan ama thlop tu tur vice president atan India meichia le Jamaica mi atanga lo piang Kamala Harris chu araning mei ta tan thlang ta a mi puima tun karkal ta khan anron in lana Democrat ho hisap dana chuan India lam rim nam mi a thlan chan hi USA India mi voter makta doi chuang zet te vote a hui thei tura a bei seiwa ngani pakhata Kamala hi president nominee zinga nikuma vote 2.2% le molek muwa tlamma sapul takhani heti ni chuan America rama cheng India mi ten an bo de huayang em ti chu zo na lian tak aron ni veta a WEON News Network Delhi chuan ring vak lova Kamala hi ain ti India du vak lo thin khania Kashmir chungchanga India sarkar malak dan soisel char tunia Kashmir Muslim hote thlawang hova you are not alone te lo ti ve tu kha ani chu India police soisel na nung po India Melma Pakistan newspaper ngatin an chhuat chhong zo kan ikha tuna BJP and Citizenship Act an kalpui mek hi Kamala hian a do dal na sahle mai boka
heti ni chuan India sarkara chuan atlatlum don lo ti chiang mai ome heti lai hian Trump le Modi ate anin thian that ber hun lai alo ni ve thunga tun ma zong aya diplomacy lama policy khat an von lai ani a economics le military lama China ral ven pui tura India pui tu thaber ani taboka chuwangin US president in thana hian India sarkar le mi pui thlek na lama piang hi USA India mi te su khlek dan ani don ni ina langa tun ma zong ai khan USA India mi ten Trump hi an vote na sa zok dona rin na alian to zok hleni Trump ngei pu en Kamala ain India mi te thian tha anga zok thu asoi nge a ama me mala Kamala hi liberal ber te zenga mi Democrats party ti dana sakho zalen na palzam du tu now ti tak support tu ani awangin America rama Christian te tana mingai nat om tak ani mel lem lo ni hi an policy puan chu masak ber COVID-19 Srilaka in venan rampu mamas vo tur thu anan puang vea mase eng tiangin nge kalpuyan tum tia chanchin bumi te tan thu zo fiana hun pelovin an kal kiang le ngal dai maya mi pui ma a zo na chan mu mal an la nei chuang lo Biden hi athu soya abu nuai thina wangin chanchin bumi te ma a zo na chang tur hian a in ti mol phau hlavin ama party te hian an veng tlat ni omani mi hang ho ril ruatina zo boka kemin vote lo chuan black in ni lo ani mai te ti khuma anua thu pha ti a choi le fe angai thina ni black ho tan tu bera in soisi tuna a vice president candidate tan African black thlang talova India mi a thlang le ta te hian USA African American lungati oi farhan lo mai theya black ho hi America mi pui za zela som palive lai antling sia chuti line Trump administration hian tun ma zongai khan black ho nena employment ape nem boxia President Obama le Vice President Biden ate kumriat chunga job an siam tharbel khom ain he covid ripui len na satlai economist ten anram economy tlachevek tura an hril lok lai thathum kalta chung ringot khan drama economy hian employment a siam bel nem zok dayani hei hi thil na mai lo takania mei tha khan employment job thar hi maktaduai ni le chanve jun tha maktaduai li chuang julaya maktaduai ni thel asiam chuak mana chumi omzia chu thathum kalta chung chau khan drama economy a hian na tho tur maktaduai riat le chanve noi somriat panga zet a om thar man ti na ni chu hei hi miracle ani line mainstream media kan ti mai drama do tu chanchin bu te ro chuan ani ang takin an puang du hlom lova drama hian ming thata khum ngot thei bik lowang an tiani berdon hi US president atana in candidate ve drama le Biden ate han khai khin hian anin lak hlei viau mai Biden hi kum somli pasri lai US politics a Dinhmun sang tak chelin alo om to a thil ti that anei soi tur reng zum ho lova male hei wang hi niang drama point Biden an kum somli pasri chung a tho ain kum thum le chan ve chung le ka tho ra hi atam zok ti in a challenge ngam thin hle ni kha Biden a point ti chak lo tu lian tak pakhat chu a corrupt view mai hi ne le boka Obama noya vice president ani lai khan afapa Hunter Biden chu experience nei lo tak chungin Ukraine gas company sumtam taklo in Dinhmun sang adin tira China in dollar tluk le ding on khat le chan ve zetin afapa ne nan lo tham lung oi boka Biden atluka corrupt hi USA president candidate zinga tu ma an la om ngai lo ati thei hial mai ome China sarkar laka bat anga e mawangin China chu angam don lo ti achiang sa reng mai boka China nan ron nu thuri zuam don ti achiang sa ni chu thu chu mainstream news kan ti mai CNN te Washington Post te New York Times te ang te hian an thup pui tlata heti chung hian opinion poll lama chuan drama ain Biden a Dinhmun hi thazok angin anda char thova eng ang opinion poll tak ni hlomang mo alam tang te point hetiang poll lama a Dinhmun ti that ringot hi rin tlak ani miau lo wangin an thlamuan pui tak chuang lowani Donald Trump ba an soisel na ber chu he covid ripui do nei lova atuar na sa berram an ni wang he ne pakhata
hei hi Biden appoint politics khel nan takaron mang tarenga ma se tu po ding se engtin nge mon ti don chuan le khovelin ala to ngai lo hrimak ram tin run tu ram changka nga piangin an hne lo ani mai sia free and fair election a hian trama hi an hup hurawangin democrats ho chuan an vote chu da ka thak vote in mailing te an rota an norna saviu mai le ngala khol na tho ti dang lama eng tin tin emo in ti tin dan an dap vel te po ni mai thayani ma se post office lama an ho tu lu ber chuan vote share huna a hun taka a thleng kim vek thei don nge don lo ti kan tiam thei lovani a lo ti bur mai sia bang ro se te an ti zui tamai mai ni heti la hian trama Dinhmun a that chho zel dan lam hi appoint te ten hantar lang tumela a tha ome maro chu politics hi chu politics ani ve tlata tuna an Dinhmun kanan soi tur te po hi be sei om lo takin atla duai theya lelama tun aya Dinhmun tha in putrama hi ain vor chho zel thei bokani le pakhat na chuan president trama Dinhmun ti chia a ti mol phau tuma ama eptu liberal left anti te thangkam hi a per thelle khut khut zel he ni black ho thawang ho intia boina an siam vak vaka thilan ti cherum rum mai khwan black ho mingati ming chiat pha dai zoka an politics khel du awanga rem changa mang mai mai an ni ti anin hailova mi hang tam takin trama lama vote an tum to ni Portland khopui major chu leftist democrats anevea boina siam tu te le tual that tu te a hem ve mai lo chuan amol phodon si police aroi ve tamaya democrats le democrats anen do ta fak maya an tangrol thei chuang lo chuba ka tun ma president zong zong te ai khan Trump administration hian mi hang ho tan na tho tur apena sajok boka Trump awanga hlo thazok la tu te hian in than huna an vote tam to zokinarin omani adot le apani na tan chuan May June le July thla chunga democrats ho fui pura boina siam tu ten amol phau thayang bera police le dan keng ko tu te an siam lai khan trama chuan khovela police thaberan ni ti in afuin athamon chara America ram chung police tele an vole wangte khwan tu jok nge an vote don ti an hai to lo hle ome tina pathum na chuan China sarkar ne na anin kar heni a China sarkar lo lian le in luling lutuk tur lo do dal tura trama anga mi chak le huai sen America mi puiten heti huna an lo nei hlo khu America ram tan chau ni lo khovel pum tan veng him tu alo ni renga kan hriat angin khovel op be na man ruwa tana China in he covid ripuya the dar thu soisel ngam sarkar pakhat ma anom lo himo masit tramat hazar noya aram zong zong in an ebron ta huai maya sumle paile ral thuam manga alo salbe to Pakistan ti vel chuan an lo din puive ti lova chuan China hi chu amal tran taringot mai ta ni hi soito angin Biden hi lo lal ta pheise chuan China in sum manga alo phuar hlom to du akai bu mai turania America chau ni lo khovel pum hi China communist thunwaya om tur kan lo ni reng mai thayani hei hi America mi pui Republican Party chau ni lo Democrats mi pui te po khon an hai to lowani tina dot le chuan na asiam tam hle hi nia traman kum thum le chan ve chunga America ram le khovel tan a na tho thazual kema zong han tar lang thuakela khovel economy ro pui le ho saber adin manani tin world trade asiam tha fair lo taka China in khovel sum alo hlep vak thin kha trama hian trade war mangin asiam thata vek ati thayani tun ma zong ain USA a khwan na mulo an claim ta boka USA mi pui noi sang thum zan hi somriat zet zinga khwanin na nei lo jobless kanti mai kha tun okas thlatir lama news puang tu BBC te Al Jazeera hoten noi khat po tling lawan ni ti an puang ve to ni heng news agency te hi drama tran lo tu vek an ni thawani tin indo na mun tam taka ne na changin in rem na asiam pui hloma America sipai tam tak chu mani rama him tak le thamuang takin an ho thei hlom ta a ISIS ho mi sual rual a chu chimit veka tunma America president masa
ro pui tak ten ti an du em anti ngam si lo tham lung oi an tuma anti pun lun zo e North Korea le Iran ang te kha trama chuan an ngonga hlingin dul devin athlung bet mia maya anom thle le mai ni tin tun ma America president huai sen tak ten to thiang lova an ngai indo puya chuak pal mayang tia Arab tang rual hlo wanga to po an to ngam lo Jerusalem khopui chu trama hian Israel capital atan a recognize mia le maya Arab hovinan beilet an hlo thon veinen mi huai sen ma chuan tu man trik po an tingam lo Iran general ropui Qasemi Sulaimani po Obama Hussein aten indawat chu hlawa an khoi ngam lo chu trama chuan avai sai ro kherinan kap thal top maya boina chu chu soilo indawati hlador Mizo kani kan rama te po hian politics ka khele tin kan ho tu te hian anti nge turan tingam lo thin hi ama pu Biaksiama tongkam takin do is a politics an khel hi ni ringot maya Pathian rong ka bole chuti zat ka hloe ti tu te hian Pathian thutak an puang ngam mang reng lo mai mani sahim na dap masa rong bol tu kan pung tual maya chanchin tha a hi mem ti reng kan ngai to lo kan ram dik lo dan hi Arab thak turu ta view ni te poina langani hi tina dot le chuan trama hian mi ti dan ang lo devin chia choi te tax lam te hi ati niam ta vak maya tun ma zonga chi asana wanga industry le factory ramdanga pem chuak chur kha an re ta thup maya ti chuan ma ni rama industry factory rondin le in rammi puite tan na tho tur le income apun pha ta chur mai ni tin chu lova po phalna lova iwe sa pem lute misual drugstore rutu an pun phut awanga America ram chunga ruk te pong sual na chi sang awanga an harsat na kha Mexico ne na anen ri na ram ruak zau tak ram ri hung lo chu aping phui mak maya smuggling drugstore ruk criminal ti vel te chu akiam tharok rok mai ni anni ta na an chak ma ho ti ve mai la an chak ma ho lo lu ruk na apin phui chin chu covid rileng dan nan hlei lo tangkai khop maya democrat soero chuan heng an chak ma ho vote du wangin kel kot hon reng an du ve boka an ram chung him na hi an eng to ve te chiam lo angani tin kan soi mai ha lo tur chu Israel atan ema wangle Israel khopuyatan Jerusalem puana wangin Arab hovinan hohle tura kan ngai kha ania thil thleng thei po ruat lo ton nai mai khan Arab inzom khom singa achang kang berpol United Arab Emirates UAE kan ti mai le Israel sarkar inkara inrem na thuthlung an siam theile tareng maya thil mak taka thleng hin ringot mai ni hi trama mak pa khus nara soidanen kumthum le achan ve chunga trama malak nara chu ani atiani Arab ram intel khom chu an ke chia ni ngal roi maya trama hitun ma US president te ai khan athok rim zok an lo ti re ngani khovel puma Christian te zalen na hum hal tura Pathian Hriakthih Donald Trump hian atam ni na turin in thana ma chon le don ani a America rama chanchin bulian zong deuh thokhu Tramatan doral lian ani deuh vek maya chanchin thar hi ani na anga puang chuak lovin an mani tran that na tur le an eplam te chan chiat na tur zong hli ra thu chu akwal ching vek an ni Mizoram chanchin thar la khom tu te po hian heng fake news hi an lo copy changa omem o ti rum changa om thina an thu nar berani si chuan a om ve tho bokani tin kan thu kharnan sang ni som peruk in than ang bukin trama thlop tu evangelical ko sang Billy Graham Evangelistic Association President Franklin Graham ate Southern Baptist ko ran hlom lian tak mai te Pentecostal ko ran sang tele a kan soi seng lowang ko ran tin te mai khwan tanan la le me ka Christian ram ni tura America founding fathers hote malak na ti chezonga khovel lutuka in kai hruai liberal democrats leftist hoven socialism athak tura an beina do dal theitu bera an ngai trama khu an tan chona nok sak talutuka an rin ain thila lo ti theina samai sia thik na it sik na
หุบหดนั่นแหละขวดนริงดที่นั้นขัดตาฮันนี่เดอร์ไม่ฮิตีลุ่มตุมันไว้ด้วยโลอันไปตัวมารถซูทรามันนุนนักขุอเวงตู Secret Service ลมาอินหัดลวินนังเละเกยขเวลปุ่มคริสเตียนแต่ตรงใจสักนาวางินปะเทียนในเวงหิมะอาลาเวงหิมเซลบุกังปะเทียนมีแต่กงเหลาบุมเบาเทอิเซียฮิโดนัลด์ทรัมป์จังควรอเจียงเลบกอเมสังขัดจักวสมเร็จปฐุมกลุ่มได้กลุ่มสมลีโดนไลกัลตัวจังคานขิดโลกนะโดนัลด์ทรัมป์เฮียนอเมริกาฮิปะเทียนเนนะช่วยโดนDonald Trump will bring back America back to God เตียขิดโลกนะอาโลอมได้ตัวจูปะเทียนเรมรวดนัติโลทิ้งตัวจวนทิ้งกลางกิลโคร์เบอร์ปีเตอร์ปุตเตอร์เตเชนินจูลติตะกินกันตรงใจเซลโดนันนี่เนนจุลลปาตานี่ที่อันนี้เมียวเสีย